Nah, actually ang trek roha jaga thang thongba jaga thamai sia gothona khebe kami ke jampui haduma aro sirbaikhung mondir tongo aro jongpang makok marok nao inge supru songromam thoraba bosi bosi aro puja kheu bose tiri phuaing ni ai tru tau kota wa ang khu pamai thami videos namaya somoi stay amon bo live ni doina ro jodo sirimi se sirbaikhung mondir hapayo maasta mane snai samo isa wa actually ang patang ground pero aro ni local ro samo da inge asta samo se bomb blasting mi bokwari strong type ne ma not to ye abo khetio bang ma bro ro ni sambam ni nok ro pe kho pe ha no som pe ha ang facebook post ke nai nang nai ke wang su ye inge tre ke ha ke mondir samso se pudi ke bi to ha inge tripura bang ma bro aro bosi Beng thangye puja kene ro tongo inge bangma non believer buno tongo se Christian tongo Hindu ro thangye ro bosi thangye mane tongo tinio dharmo ni kau sali thamya are bifo maung hingke tinio aro bomb blast khau ye tok khatak mo brok bangma ro pujupre ke no ro khope ha building ro grep pe ha tini mohaya puaing hobo aichu horni aichu class hingne ha 2:45 am bomb blasting khau mi bomb pe thami bomb pe ma bai khe nok rok khau pe ha sa slong thai rok tre khau pe ha ke mondir samo so ke pote ke mizoram tripura border samo pote ke ong to aro bo je mondir samole skang ni jing se kma khe te ong ke lani khe te o abo jaga no se ye lani khe te o ang video nam slai ang moni bo ye bomb pai ka de ka do ang cholai to mo jang kumoi jual no cholai ri ye jong ke tre kma jaga thang to mi ma khe dai kroi abom bo ye bodi ke chong bike kadu kadu klok ai live ke na no information rim sa ke chini media staff no na jotro kabo je slak to ne please thang ground report thangla legra di mommi ke baba ke serious issue ba thanga urgent update procession dole ma ke to sia ta onjro bo kini wa ya bo blasting skang robo sorry skang robo poti ke blasting o se kmaumi sia ta onjro po rom ya moni kupor wa lo khne Kuari ni strong blasting over tino mondir ro tini aro mondir samo sebut blasting khetio abo blast khe perio ya strong pleka ko mondir pa pe kono tiesas kem ko samo se budigan to are me takum kura bo binom sa ser ke mai kedi to ro bang ma bro nai pe tum phai no ba are me phai khan ba sai na bad morning sai na mom ke khupo ham ya budige phai to moi bo ye ata song to yo sa ka bo phi bo abo je blasting ngom ke bombe mo ke kwari ya uslong thai pe khori mom sa mang na illegally khane ro pon to mo thau phia ang wa je mizoram ni ro pu prang aro sampa mo bo ke blasting ke ro try ke ne sorry try ke ne abo blasting normal people was power 250 300 kese ang practical ano je social media press sam khe to sia ma chungko id card tekle press ke tuya ke civil ke thang ye bo ke sung ne mi bo ke aro borom yo blasting ke ya bo to yu sing ro pe yo aro pa thoi no yes long time man si pe khau thang bro bo thoi ni ma klai ma si sa de ra ha hinge kaya di ba video nom sa share ke mai ai network running on to ni bo please ang ke sampui tomo mata sirbaikhung tomo para aro se bo di ta wa blasting ne to ang facebook ko post ke ne ko ya ko na urgent ke ba video no share ke di wa no siri di ko blasting ong ne thana ye ko me ha photo ro mai sa are mi bare ke krima sa se ha horni beng thupai to bo 2:45 am mudige blasting ye dera tung thang dera pro ma ya kon se tre wo bring la prang la blasting ne bo ke che ke to ne dole boro no step la le nang mommy ko hor khau e pe khori pi to ne nang are me je bo abo ke binai jodi to step la yang bro dera tung thang ke rang ek de ilok bai bro ni lai pai mai ya bro dera ke bo sa phain ke nai ke ne de ke ya bo guarantee bro are me ta khum ko moha khupor ko ni skang wo jom bo step kam la ni na are me ai ko bono bo video lo pa sel ke din sirbaikhung
mondir samo blasting ke diyo building lo no rote pa class of thai class to police protection dai prepare ke action lanin to protection ro higher authority ro I also appeal to our SDM sir DM ma'am please take initiative step because right now we got information from the Jampuit Sirbaikhung temple near where the Sirbaikhung temple where there is a TSR camp gate there there is a there is a blast of bomb and many houses were cracked down and many incidents happened. So we request our DM ma'am, our SDM sir to kindly take a strong initiative step toward this. Thank you. Aray may takong po video share kedi patkage bokaulen nang nang barke nang mo kause ari ke podi trip ina problem umayu khacha ang Facebook post kedi nai mo video share kelai di janai donai ro like share kelai di